Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen. APHLC Lumbajong CC pen Pherang KMI Kangni Prenify Troxiani Amlapati Committee Hall along All Party Hills Leader Conference APHLC Lumbajong CC Open PMAYG Hemso Lama Patak Pherang KMI Kangni Ada por bhai kep malompen APHLC Lumbajong CC Open Klembang Phubang PMI Ingni Ponsi Puthot Pherang KMI ta Pedolo Pherang KMI ke pado ponalam ke Lumbajong Block Man Japan Lumbajong Habara Farman PMAYG Hemso Pachikim Jiapan Beneficiariatum Tangka Thapisi Hemkim Pon Bomlo Bontame Beneficiariatum Alongpen Tangka Suri Popo Ki Analam Kita Klang to Hamlo Lasi Lahayatum Aphan Arona Tengpen Kangsai Ponji Aphanta Jisik Pon Bomlo Pusi APHLC Lumbajong Sisia Maipur Rajan Timungpen Ningji Lasi kumabang phubang phisi tangka ke endon ma prab jin pen amen pangdak pon poputa timunga sang hopen ningje pontu pini bangso mayalong APHLC dipu elia maipu diori teron Lumbajong CC chunbang Anthony timung pen ke chenglok ke ongdung klembang phiatum ta chetong dontu ya abitung tum hana kero pi parpego Pininilitum Lumbajong Constituency Committee Executive Amai Nilitum Pedoponlo Lapenilitum Lumbajong ang kangalong kiklaim kitam dia paditum jekhan cimumpon litum APHLC tum Jasemet Nanglitum media thingnu kewang ben isihini nilitum kaningje kang tungalam mate rat aphan ke than ben kapachini kang tung la hello apransi nili ajaring je jangko hong thong kebra hini jituni karbi rongaje mai mate zonal festival akardom Karbi Anglong Arat angkang pi phana minilitum APHLC Lumbajong Constituency Committee ahin pen hirjume pijur dun lapen ngabangso ajai mek ke claim ke dam kachipidu ke pachun pe met hegia phanpo a committee do anaton phanta me nilitum ahin pen hirjume alang letom phan pijur dun Kacepate duna group do an Karbi Anglong dak Lumbajong chot lapo kalilo a constituency inkorat rock along kacepate dun a team do an ato apata nilitum Lumbajong Constituency Committee ahim ben alang etom han hirjune bidolo lalo lake hemso de lapo kalilo non las block pen gede pon ma department atum ring hubda pun po aring langlong de ko bil trut ya aring ke nangle po a poisa chodet la son dopik non tu di samana tame nili amen tapu intung o edelo satame Nangitu media hoi pen sini litum dam rapet pen lahai ke taklang dam ni pal sini ningge ha halada aring on tong pen komasi laki hutma komasi laki klemma halabang sobang pameni li hadak se peklang pen laki prabjin me laki klem pangceng lasi non blok pen ke tangte son am ba PhD department atung di Jal Jeevan Mission di itum thanglong lo Jal Jeevan Mission army sini tu bang thanglo ningkani si bagdolo sara pipe ke akhali a pipe tala ke inghan na pipe pu si pitikan lon ke bang na che salam tu thede pu Jal Jeevan Mission na scheme lahai tami lang rong asor tum jun long wa Lumbajong ke lang kostopik non pini itum thanglong lo beceng lo lang tu lang sini na Angke lang tu lang pulau tu kopi lo ni thanwe arti ke di jong ho do ni ada
Chong ho tu mana pati ji aso jai ala si somar halan tang li ko alam ni dala si jun lan na paso si la pok kang pa pok su pa pok dam ko la puson sai di la si dopik la son towar ni lipik lang bom lo towar na me par ni sia da ni li sia towar pek lang lo Puthodar ni bang ke khoroi roi ko pen kan do ko belang tum arlong nang thok parai lo kadung pakoi papri paprai tado normi nanjang lo adren da velo ya ta velo no cingce berra bok velo tamane la an kesa oe ke claim ke tam dame la pen alang itu la puson sila non ke cari bom council ke cari bom atu la puson si rada pam chong thui ke pa chok bai katu ko velo puson si claim bom alang itu la si nilitum lumbajong constituency committee ho hinte ini na itu herangke yang lo ke pacini pon ke la halo job le choma thada itu labang ke tum cerok tok pen itu langdun pen ilitum ahok pet pen roma sortum kilong ini je pansi tum pen pon ko la pen rui thule tholo nilitum la aiwa ya hem along pen suri khonan pinangji puatu ma pan ke nilitum non Prap jin pen in details komat arite ngelong pen suri poke enma hala so video hala so bang kusi nang itu bang no lam ning jepo komat bang kusi ke enma nilitum cini lada lum bajong ngelong pen dami inu tedu ngemuni parti ki klaim ngemuni tu lahai tu mamen non nang plan bom pen la ke prap jin pen itu amen na itu pandak konko pen hala so hura bange a video sedang ini tentang itu pen reporter dan pen itu kaduk be rat atheng no paklang kon di pasin itu tuning report ko pen rat atum cimi ni je beneficiary itu kitang bet nang dia have tang ke hala so dim road hong pli di pining edin ke hong ni bet ko ita suri ke thomadim ke undhoroso baksile chotko la puyong si inhanun etlo kulote la helo nang to man ketrining di bang kasi job e choma thas tami la bangke nitu la bangke lancari dum ne Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society along Madreson Card ke do vega tum sang ke long le alam ki keklang West Karbi along Hamren arong supi along ke do Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society along Madreson Card ke do vega tum sang ke long unde alam ki puthot keklang pontu Ile tu balik kar long nang tawon cocor lo yang min pot pon ne lo pun ta pon ne pon long le ni tum ke pon long le lo asang abang ke long le mo che klo nang pi ne nang pi pe ne chini ne ni tum ang ke ang para sang pon ne lo pasi dak nang tawon lo mo che klo che pon noi pasi pua hok ne hok he ne long le ne non lo ciklo balong le dalah ni long le det thang yang lo no bang ke an ta kar long nang chua che klo nang e dun de tuma farman pi dun der lo pasi nang e pudu ke ni ke chua chik lu ta long le ke chua oni li ke chua chik lu ta long le amai ke non tang ko abi putu kok chua chik lu ta sang nang pi pe se ta me ni li ke jo ama nak to kana pok dun der lo sa ti ke long le lo an ta pi ni ni phane chua chik lu ta nang pi pe amai ke chua chik lu ta da ke sang nang pi po posi da ke entry der lo se ta me non bang ta ko long thu the aprang chik lu ni lo ni li long le son ke non non chot la ada bangan bagus je lah, sungguh long le pini. Pini ke bang ane long le thai lo. Bang presi bang ini. Paan do ibon aroko. Nili tumbe chua chik lu ta long le. Atum be lo kara tekang ke nang tekang po mo ni tum ching vai po. Ang para ke nang pipo pasi na pu amat tekang jap lo akar bang ke non pinya bang aku nang putulo sang avelo bang tum han pide lo chua chik lu na dun de tum han po mat. Nili tum han te ko som si chua chik lu na dun de. Ada akar long bang pone lo putong je lah. Oh tok lo la ke yo. Alam bang kela hello acik lo yang tin kela sona vela ba asap du sita nona acik lo bang ke mane acik lo bang 100 ata card bang sampai tu ne nang sang nang kian nun de sang nang kian nun de lo pulute na patung ti card bang sampai tu angke la so ahin ke do sang bang ono bitoron ku bang ini amar ono bitoron eklema bang itung da staff omuni ka leader lo amasi la bang dam ki manda
la selmen tumbang la subang tik kedela ansi la 100 akar 100% non nah bang harusi akar ke bang bedelo mane bang harus akar pulote mane 10 quintal sebagai hisab to koko akar la sanang lidel ansi la tuma selmen tunta kecini nilo jalo amasi la yang kili lidu na farman kota hak kidunda amasa hak na citang kada nasi non ke mane restaurant ka ke continuous na langkian undile putel lage akar si dia dia nasi non pini sange long le tunta akar si kita je fansi ni tumbang ke claim lo antum bertekang kan non bertekang ki putel ni buat itu akar si lo le oh long selmen atum kecok ke bino kali la tum ta kacini ni bostu bang hala iklemer bang na damang dudun del hala metum hadiras ke pon ama hala ke na men kunani lo bang tuma long le ke to kali del ma sin no ki pon ta le del he te no ne hala bang abidelo ama hala ono bitoron bang itu mah selmen tum klaim hekedela nasi nosi ansi sini pulo nang tum la sang keron jut erlote nang tum kedam lu ki kita nang tum ke itu mah stablo la ono bitoron pini kat to aja to bang nang tum nang cerap ni tum nun than le nasi pena dila sang ki jut la tum bang itu mah training people koson mah ala ono bitoron ke claim nei go ane suppose la asang angchen nu dede da tu asang hin do ko komati ahin do ko por ahin pabe ni mene ahin pabe pulote benela manual distribution ban claiming manual distribution ke la tu ban ke dela sino ni tu pe pena be la so training ban people manual distribution ban paklemi fan body kumani jong si nang ke baca sang ken nu dede kombat ibak doba kita manual distribution bang kuri ni ono bitoran la kuri lo te la bangke mane accurate 100% level ko 100% lele pulo te made hadat government tu ke alang tu beche lang bangke apar comments gila asang ko an ligili bang labe mane 100% distribution lo asan si government tu ke cepet lang tu la soposi nona tiklo bang asaba problem bang dukolo ta la manual distribution bang itu nun claim cukup la penon itu minan mun itu mat hanon bomlo mantum ration card ke sangan tian unde pulute la card bang ke tibong ko aku so proses bang do continue duer ko sekuyul an sarangkan to komunde kan sila so card tipo ini continuously sekuyul thongo te ke thilo le sekuyul thongo si sarangkan komunde la ke thilo rong pan ke bang Timar, anak di ke tiga berdoa, berdoa dan ada satu tipu dalam level dan tipu dalam level dan tipu dalam tipu. Langsung saya acik tu mana ni likula lah, hak tentang mangbet nang berun dia atau farmanta ludun dah hak tentang sila siapa so satu mara farman hoitu abedelo. Ingdeng thongke prahini habarkar birisonim soronga jiamai rongmongwe KCS pen kisik kedangpon jutang henlo khaya raje lamet henlo khaya chithi kachingrum henlo khaya li labang so thipia tengpen aningkan wangason thaksi piningle thotsetame ingdeng thongke prahini habarkar birisonim soronga jiamai katalon ponjia phat niphai kepen chengponpo Rongagora High School Pathua Klamalong, Rongmongwe Karbi Cultural Society KCS Pen, Cepatur Piponsi, Rongagora High School Pathua Klamalong, Sikdang Ponbomlo, Rongmongwe KCS Amaipu, Manik Kathar, Lapen, Kongchunbang, Dorsing Kramsa, Lapen Reception Committee Amaipu, Thari, Tenjing Bay, Atumpen, Bangso, Hawarkar Birisonimso, E Jangamai, Kisikdang Ponapathak, Birtang Tonpen, Arju Ponsana. Rongmongwe Penchona Sing Tiso, Karbing No News. Pini dak nalo tum 17 nong so cheng dhanta Rongmongwe hawaramai la risonim so ronga jelong pini ke asengkan la non ke bangji ingdeng thongke brahini
so ang deng along mate so sengkan no mate pacun monje phana dak kachi sikat sedang pona putar ke hitini khani dina nili men mani tikatha roma we karbi jutang asong amekhu aseladak penenge bake indeng thongkebra hini angdeng aphan rongogra pathok lamasi paman ponlo labangso arongaje mesen bene pacun ponje aphan pusi nilitum rong asare basar tumpen cingki sethansi non hem ki kim kerang kadu we klem pon bomlo non penangan nilitum ki kim kerang kam ke kitang pon si onglo lasi labangso rongaje phan labangso hemarit ki kim kadu we petang unpu pusi nili ning thelo chelo District Child Protection Unit Difu Karbi Anglong Atompen Chapatur Ponsi meeting on child protection issue and law with media personnel of Difu Karbi Anglong Kibipon. Pre Nipai near Kapani Home for Distribute and Vagrant Children Dilaji Taralangso Difu Along District Child Protection Unit Difu Karbi Anglong Lapen Kachar Abdun State Child Protection Society ACPS Assam Atom Chapatur Ponsi meeting on child protection issue and law with media personnel of Difu Karbi Anglong Atumpen Kibipo. Bangso Mayalong Kethan Ponke Sorlo Atum Ninkan Krener Kepen Akijum Lapen Sopin So Atum Ninkaning Korai Sipen Arta Kijum Atum Jongsi Pangri Pangdondet Pusita Sorkar Penke Croydon Tekti Lapen Arta Kidu Sopin So Atum Jongsi Arta Kijum also Piaphan Chipangri Bor Idat Pelote Ninkan Hinian Hem Kangsam Bengji Lapen Tangka Laki Sian Adai Pinangji La Chotakali Api Apuatum Jongsi Asumaratum Artaki Jumpen Chipatir Pipan Pangri Pangdonalong Chidondundet Kamphe Dundedat Pelote Api Apuatum Sitame Ninkan Hini Hem Kangsam Lapen Tangka Laki Sian Adai Sitame Pinangji Pusi Thanpon Dipupen Sergeant Singh Timung Karbi Anglong News মই চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন কেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ কৰি আছোঁ কাৰ্বি আংলং মোৰ জইন কৰা বেছি দিন হোৱা নাই 10 মাহ হৈছে আৰু ইয়াতে আমি এৱেৰনেছ কৰিবলৈ আমাক ষ্টেটৰ পৰা আমাক হেৰি কৰিছে যে ডাইৰেকশ্যন দিছে আমি এৱেৰনেছ কৰিব লাগে মিডিয়া পাৰ্চনৰ লগত চ' আজি ফাৰ্ষ্ট আমি মানে এৱেৰনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মিডিয়াখিনিৰ লগত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেকেন্ড আমি যিমানখিনি পাৰোঁ যিমান কৰ্নাৰ্ছ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' গোটেই কৰ্নাৰ্ছখিনিত আমি এৱেৰনেছ পাতিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ব্লক লেভেল ভিলেজ লেভেল যিমানখিনি পাৰোঁ চাইল্ড লেবাৰ এৱেৰনেছ চাইল্ড মেৰেজ এৱেৰনেছ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইছ্যুজখিনিৰ ওপৰত আৰু চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত আমি গোটেই এৱেৰনেছখিনি পাতিম তাৰ লগত ইনক্লুড থাকিব আমাৰ যদি পচিবল হয় আমি হোৰ্ডিংছ ইনষ্টল কৰা ষ্ট্ৰীট প্লে কৰা তাৰপিছত আছে আমাৰ ৰেলী কৰা চাইকেল ৰেলী হওক বাইক ৰেলী হওক তেনেকুৱা যিমানখিনি আছে বহুতখিনি আমাৰ এৱেৰনেছৰ থ্ৰু এৱেৰনেছ আমি যিমানখিনি আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আছে মানে যাতে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এৱেৰনেছখিনি আমি যিমানখিনিলৈকে দিব পাৰোঁ আপ টু যিমান লেভেল যাব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটোৱে বিশেষকৈ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এৱেৰনেছৰ কথাখিনি এইটোখিনিয়ে কওঁ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত দিনে দিনে শিশু নিৰ্যাতন বা আপোনাৰ ৰেপ বুলি হ'লে কিহৰ কাৰণে বাঢ়ি আছে বুলি আপুনি ভাবে কি বাঢ়িছে সৰি আপোনাৰ যিটো শিশুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন বা আপোনাৰ ৰেপ এইটো আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে বাঢ়ি আছে বুলি যিমানখিনি এতিয়া মইতো ক'লোৱে মই অকণমান মই নতুন হয় ইয়াতে তো মই যিমানখিনি এতিয়া বুজি পাইছোঁ ইয়াতে থকাৰ পৰা তো বুজি পাইছোঁ মষ্ট অফ দি পিপল মানে কি হৈছে মানুহবিলাকে বাচ্চা এনেকুৱা হৈছে ইয়াতে যিমানখিনি পাইছোঁ একদম ভেৰি একদম সৰু মানুহখিনি আৰু প'ৰ পিপলবিলাকে কি কৰে মানুহৰ নিজৰ চলিবৰ কাৰণে পইচা পাতি অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰত দি দিয়ে এক নম্বৰ কথা কাৰণ তেওঁলোকৰ 3-4টা বাচ্চা থাকেই অলৰেডি চ' 3-4টা বাচ্চা থকাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেইখিনি নিজৰ ফেমিলি হওক কেতিয়াবা এনেকুৱা আমি কেছ পাইছোঁ দেউতাক ক'ৰবাত গুচি গৈছে মাকে অকলে চম্ভালিব লগা হৈছে বাচ্চাকেইটা ত' কি কৰে বেলেগ মানুহৰ ঘৰত দি দিয়ে বেলেগ মানুহৰ ঘৰত দি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভাবে বাচ্চাটো এনেকুৱা কৰি দিয়ে যে পঢ়াম আমি ভালকৈ পঢ়ামো আমাৰ ঘৰত থাকিব তো দেউতাক মাক নিশ্চিন্ত হৈ পেলাই থাকিব দিয়ে কিন্তু এতিয়া ইনচিডেণ্ট লাষ্ট আপোনালোকেও এটা কেছ পাইছে ছোৱালী এগৰাকী ৰেপুটেড মানুহ এজনী ৰেপ কৰিছে নহয় জানো কিন্তু তাইৰ লগত অলৰেডি হৈ আছিলে তাই সেই ট্ৰমাটোৰ পৰা গৈ আছে কিন্তু এনেকুৱা হৈছে আৰু যিমানখিনি ইনচিডেণ্ট পাওঁ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে মই গোটেইখিনি কথা নকওঁ কিছুমান মানুহে সঁচাকৈ পঢ়াইছে ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাই ট্ৰিট কৰিছে কিছুমান লেক অফ মানে নলেজ বুলিয়ে ক'ম এই ৰেপ হোৱা কথাবিলাক লেক অফ নলেজ বিশেষকৈ পেৰেণ্টছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দি দিছে কোনোবাই যদি কৈছে তোৰ বাচ্চাটো মই ৰাখিম দে বেলেগ ঘৰৰ মানুহত দি দিম দে
বিশ্বাস কৰিছে গুচি গৈছে লেক অফ নলেজ লেক অফ এডুকেশ্যন পভাৰ্টি এইবিলাকেই মূল কাৰণ যিকোনো মানে কেছ ৰিলেটেড বাচ্চাৰ লগতে হওক বা আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগতে হওক এই মেইন কেছবিলাক হৈছে পভাৰ্টি লেক অফ নলেজ লেক অফ এডুকেশ্যন মই সিমানখিনিয়ে ক'ম